tu hin video tha khat ana bulletin video chipi ham tile satoshi mining free mining piha BTC ti pa ko explain hilchet na khat involved he ama sabena satoshi epsa ilutwa hile anoi langa an belew chun code kitiomin he connect ko ando hen hoite diva tu hin che tan satoshi epsa ilutwa hile code him ewa hile na eja hai achung pe bena BTC to USDT ki pairin ani na khu velo chun Ethereum to USDT ki pairin aban khu Ripple hin aban khu Litecoin Bitcoin Cash choi cryptocurrency coin zat khat hiven Polkadot ADA na Solana kiti aban le PPM ha link chain link to Binance coin om hobby exchange token ng omin OKX ng omin aban le XRM Stellar ng omin Monero PPM min choi cryptocurrency market na price up and down habona omin ito ko belaw chun chat danggung ding di hin chu cryptocurrency up and down movement hin kasai num chu ipi hele mining hi me utanu ranga mining hi me wa hele yon free mining bol pa BTC chi hi value nai lo market hung lut na lai di hin a hi wanga mi abang khanin hi chilanga rai langa BTC pa hi abangin KMG anarhom ji ana tivin hi chi IPJ ham ti je convert sa de hin alang khan ki sei le hon free mining bol pa BTCS akiti and BTCS Bitcoin sa to city na hi chi market lut nai lo na avelu nai lo to free mining stage in lai to bol pa chu hin ai le hi chilanga rai langa BTC he le Bitcoin ti na hin to Bitcoin chu yon free mining bol ta bang wa 2008 9 la ya chu free mining hi yon to bol ta bang wa nu ma hi chi market hung lu na chi zawa chu avelu hung ma na aban ba na chu hung chal to hin chu hi BTC pa Bitcoin ta pa 2008 la ya free mining ana ke bol pa chu hi chi BTC na abang khatun KMG anrom ji ana tiu hin chu kan bat sa dini hi anoi langa kho na hilu de tai to kho hi me ba le chengum ta na azawa KMG anrom ji ana ti pa chu chi achung pen pena BTC ki ti pa he chong Bitcoin chu che ja Bitcoin hi khat ve ga me ute ong market price movement om dan ga ve ute che kan mi a le chom min ke hin hi chi value chun hi chi 1 day time frame hin na chi time hi value chun 1 day a ka set hin na hi chi vena hele hi chila ko na ga kal tawa hung kum su kina kal tawa ta hung kum su kitna to he akal gut tabang khat hung kit hin hi chi tabang ja he abang le na Bitcoin BTC balance ne pa hom jin ip hile a price movement khat venen bat sa vinga time frame kan khial de time frame cho ya ki khiam te setting anu lengan setting ai lu na hile chan before cycle time ko na me de day pa ko me ale 5 minute in hin ko inga 5 minute in 5 minute ka khial ta ba la be cutting to kan bat ta che na mu ba ichi value chun 19389 to 19388 ai kita to ai another 5 minute ke andar hong ki form ki hin to ai hong kal tau kit na 19443 hong ki kita hi cho ja ai to na BTC balance pa chu kumji kalji vata chang khong kal kita 194 tu na mo ba kalmat mu jing ta chiko hi chi ja hai na balance so hi chianga na ne bang chu hong khi su pal chiang thu man ring ji hong kal to ki pal chianga ta chiang se gi hung hi thai na chiko na mo ba kal chiko chat jing ta kha chiko hi chi ja ho na balance su KMG hi chi hi candlestick ho hi video pam ya ho market hing lut phala trade ki bot he phala chong explain video ho bana kan sim din kavat sanum chi ai pi le khat ve hi 1 minute in biao to chi time frame he 1 minute na kan koi den he team na di min chi ko beta 1 minute na koi le chiko na
pa he 1 minute na kan koi kita che valeu chen to ai hong kiem su kita cha ti hen na kiem sa kal tau kit na che 1942 4819 na chiko ke su ji kum ji kal ji cho ji ai BTC balance na ne pau cho kiem ji na kal ji chu hizing in ten technical ho cho ha sei dang ka ting BTC balance pa ho an home chu che na ti ji wa kan sei hin aban la che ka sei ka te de ya ni khalen ka ting time ebola na BTC balance chu kal lawa home che hem tia la heading kha che market hi tu kum chukal kum su yang tu chana kum jing denga ham nala hin te ka na chanang in hichalai point a hi hichalai market hichalai la chenga ne ta chenga ne chu hung khi su na hung khi jel chiang thu meta a hi le cha chiang thu ma chu hung market hi hung khi su kit na lai me the hung khi jel chiang ni hi ding hi ta chung khi su ai wa nga chu hong kal pha le hi chi chung lang pe han pha de na chen wa pa hong kal tong ka hong kala le na nga hi la chiang a pen chu chiang si gi chiang ko chiang som ta hong kal to kit ti chei ja chu ka sai num chu market hi tu pa na a hi su pa e ja chu na balance chu mai na sa lai ta na wa nga hong kal ki pa na wang chu ta hong kala le chun te ka na chi chala chiang a ne nei chu hi chala ya an khal to wa pra chi chiang gup chiang si chiang gi chiang ko chiang se ta hong kal to di ai wa nga tu lai hi cryptocurrency hi khalve crash hin tu chung hi aha crash pa dei ya chi hisu yeng hin ichi ya na balance BTC chu an rom che ka sai num cha chu hi jing ka sai num pen cha pa na valeu chen cryptocurrency market buyer and seller ji cha buyer hat phala kal to seller hong tam phala kum su ji na price chi cha ichila ya BTC pa na ebola hisu ji am ti pa chi ewa hong kal to pha le hisu pa hong kal to ki chi hi chan cho hi jing